pastores a Belén, corramos el tropel, quesos, mantecas, turrones y miel. Llevad pastores a nuestro Emmanuel, que soy la noche hermosa de Israel, que soy la noche hermosa de Israel. Vamos, pastorcillos, vamos a Belén, que nacido el niño para nuestro bien. Vamos, pastorcillos, vamos a Belén, quesos y mantecas, turrones y miel, llevaremos todos para nuestro bien. Quesos y mantecas, turrones y miel, llevaremos todos para nuestro bien. Marchemos todos a Belén, a Belén. Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbas me. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancti, sic et erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Non troibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Dei omnipotenti, Beata Maria, semper Virgine. Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnibus sanctus et vobis fratres, quia peccadi nimis cogitatione vera et opera, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, nobis omnipotens et misericordiam Domini. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oramus autora nobis quesumus Domini, iniquitatis nostras et sanctus sanctorum tuus meriamur in proire mentibus. Oramus te, Domine, per merita sanctorum tuum, et omnium sanctorum tuum, variam divias vulnera omnia peccata mea. Ad illo benedicamus in corporis sacrum.
Caeli de superet nubes fluentiustum aperiatur terra et germinis salvatorem. Benedictisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem meatum. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Rorate Caeli de super et nubes fluentiustum, aperiatur terra et germinet salvatorem. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra quas hominibus bone voluntatis. Laudamus te,
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui de beate Maria Virginis utero verbum tuum, angelo nuntiante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut qui vere eiam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemus, per undam Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae, Lexio Isaiae Prophete, in diebus illis, locutus est Dominus ad Achas dicens, et tibi signum ad Domino Deo tuo, in profundum infernis sive in excelsum supra, et dixit Achas, non petam et non tentabo Dominum, et dixit, audite ergo Domus David, numquid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis Deo meo. Propter hoc David Dominus ipse vobis signum. Ecce Virgo concipiet, et pari et filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et Melchomede, et sciat reprobare malum, et eligere bonum. Deo gratias. Code que portas principes nuestras et elevamini forte aeternales et introibi trexio. Quis ascendes in montem Domini, autis David in loco sancto in nocent maius et mundo forte. Alleluia, alleluia. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.
vocens manibus, et mundo gratia plena, Dominus tecum, dicta tu in Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, missus et angelus Gabriele Deo, incivitatem Galilee, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de domo David,
et nomen Virginis Maria, et ingressus angelus ad eam dixit, ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, quecum audisset turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio, et ait angelus ei, ne timeas Maria invenisti enim gratiam apud Deum, ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum, hic erit Magnus et filius altissimi vocabitur, et David illi Dominus Deus edem David patris eius, et regnavit in domo Jacob in aeternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quomodo pietis tu, quoniam virum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbravit tibi. Idioque quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. Et ecce Elisabeth coniata tua, et ipsa concepit filium, in senectute sua, et hic mensis sextus est illi, que vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Lesson from the prophet Isaiah. In those days the Lord spoke to Ahaz, saying, Ask thee a sign of the Lord thy God, either unto the depth of hell or unto the height above. And Ahaz said, I will not ask, and I will not tempt the Lord. And he said, Hear ye therefore, O house of David, is it a small thing for you to be grievous to men, that you are grievous to my God also? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. He shall eat butter and honey, that he may know to refuse the evil and to choose the good. A continuation of the Holy Gospel according to St. Luke. At that time, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee called Nazareth to a virgin spouse to a man whose name was Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel, being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Who, having heard, was troubled at his saying,
and thought with herself what manner of salutation this should be. And the angel said to her, Fear not, Mary, for thou hast found grace with God. Behold, thou shalt conceive in thy womb, and shalt bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Most High. And the Lord God shall give unto him the throne of David his father, and he shall reign in the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. And Mary said to the angel, How shall this be done, because I know not man? And the angel answering said to her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee. And therefore also the Holy, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she also hath conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her that is called barren, because no word shall be impossible with God. And Mary said, Behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word. Thus far the gospel. And the prophet Isaiah prophesied, A virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. In the Gospel of Luke, it repeats the same prophecy, but this time directly, and said to the woman herself, our Blessed Lady, our Blessed Mother Mary, You shall conceive and bear a son, and thou shalt name him Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The gist of the first reading, or the epistle from the prophecy of Isaiah, and now also that of the Gospel according to St. Luke, contains for us, or gives to us, the whole summary of what the Rorate Caeli Masses are all about. They are Masses in honor of the Blessed Mother. And these have only been long-time tradition, not only in the Philippine Church, but in the Church in general. Yung Simbang Gabi are adaptations of the Rorate Caeli that we have. The Rorate Caeli is a Mass of the Candle Mass, all lit only by candles, the altar, and dedicated to the Blessed Mother, as if prefiguring the image of the Church, like the Blessed Mother, waiting for the lights to come. And for that reason, ang Rorate Caeli po is advised to be celebrated at dawn, ang pagsalubong sa liwanag ng araw. And you can imagine, before the Second Vatican Council, lahat yung mga misa natin noon were done in this fashion, especially at the hour of 4 o'clock in the morning. It is an honor of the Blessed Mother. But then, the intention of this Mass, especially for us sa Pilipinas, why were these 9-day Novena Masses of the Rorate Caeli introduced? Simple. That through the intercession of the Blessed Mother and through her inspiration, you and I, the Holy Catholic members of the Holy Catholic Church, will become stronger in our faith. Ito'y pagpapatibay. These are penitential masses at the same time in order to ask the intercession of the Blessed Mother so that we too, like her, may have that strength of faith. Kung siguro dediretsahin natin sa pagkasabi upang tayo manatiling mga matitibay at matatatag na mga miyembro ng simbahang banal, katolika, apostolika.
so that we may be strengthened. Yun ang punto ng mga Rorate Caeli. Yun din ang mga punto ng mga simbang gabing tinatawag natin ngayon. At they should be in imitation of the Blessed Mother, so that we too may be able to remain strong in our fiat, no, pagbibigay natin ng pagtango natin sa pananampalataya sa Diyos. But of course, now, marami tayong mga intentions na each one, no, maraming mga kanya-kanyang pag-iisip or interpretation kung what the simbang gabi are. Yung mga iba nagsisimba dahil may mga special wishes daw sila. Sino bang wala? No? Araw-araw naman talaga lahat tayo may special wishes. No? Bakit po-focus mo ngayon sa simbang gabi? Upang pong may pasarkukyang pa mag-aaral, kaya makahanap ako ng magandang trabaho, swertehin ako sa buhay, o kaya swertehin ako sa asawa, kung sakali, pwede yun. Kung ano-ano yung mga, pagkatapos nito, ayan, pagkatapos ng simbang gabi, nagawa ko yon, magaganap na yung aking wish ko lang. I do not know if you have the same intention, but that is not in the mind of the church. The church invites us to this. Sa misang ito, hindi upang ipagmagaling natin ang ating sarili o kaya for personal reasons, but it is so that we will pray together as a church in preparation for Christmas and pointing to the coming of our Lord in the final days, upang maging matibay tayo sa ating pananampalataya. It is also at the same time, pag nagpapatibay tayo, pag mayroon tayong pinagpapanata o debosyon na ganito, to be strong in the faith, you will notice it is also a penitential act. Una, madaling araw. Sino ba sa inyo ang gustong gumising ng 3:00 ng umaga? No? And then, to prepare for this. And yet we do it. Why? Not because we want to torture ourselves, but because we find the meaning of offering a sacrifice like this. Masarap ng matulog, no? Ako nga po, sabi ko, uy, malamig ang simoy ng hangin. Pero pagpasok mo sa altar, sa liwanag nitong mga kandilang ito, ang init po dito sa inyo. Magpalit tayo ng lugar kung gusto niya. It is never easy, no? Pero we do it. Why? Because it is a penitential one. We did not come here to enjoy. Maybe after the Mass, you go to Susie's or you go to mga nagtitinda ng mga puto bang-bang or mga bibingka, then you can eat. But that is not the point. And then, nasa kadiliman. The symbolism and the drama of this is, we are like the Blessed Mother awaiting the coming of the light. And this is the atmosphere of the Rorate Caeli. And this should be also the intention of what we have for all of us. Imagine po ninyo, paghahanda rin ng altar, hindi simple. No? Mag-aayos ka, hahanda mo yung mga kandila, lilinisin mo, every day after this, lilinisin mo yung mga kandila. And yet we do it with much sincerity. Not for display or for anything else, but because we have deep in our hearts, this is the sincerity that God seeks from us. The little inconveniences that we have. And that is the sense of waiting, no? Ang tunay na paghihintay, in the midst ng, hindi po napakasimple ng naghihintay. Alam natin yan. Yun lang, pumila ka sa dentista mo, sa iyong doktor, pagkahaba-haba ng pila at maghihintay ka doon, mararamdaman mo na yung pamanikal na ng katawan. No? Spiritually, morally, and as a church, as we await the coming of our blessed Lord, as we await the coming of the Messiah, we should endure. Sabi po ng Psalm, no? Blessed is he who endures in the waiting, for in the end, the reward and the recompense shall come at last. Ginigising yung hope in us. Ginigising yung matatag na pananalig. I would like to see how the world is quite in darkness now.
with all the recent happenings and the events na mga pangyayari. No? Nakakasora, nakakasuya, nakakagalit, o nakakadismaya. And yet amid all this, nananatili tayong matatag because alam natin, sa kabila ng kadilimang ito, darating at darating ang iisang pag-asa ng mundong tunay, ang kaliwanagan ni Kristo. And we hold on to that light, no matter perhaps how inconvenient it is, no matter how difficult it may seem. Blessed are they who endure up until the end. May the good Lord bless and guide us as we place all our trust and hope in Him. Amen. As we continue offering this sacrifice of the Mass, we keep in mind the intentions and prayers of each and every one of us in church today, and all those assisting and participating with us in prayer in the offering of this Mass, of the sacrifice of the Mass. In particular, we pray for our brothers and sisters who are suffering many forms of suffering, both physical and spiritual. For our persecuted brethren in many countries, those who are being hated for the sake of Christ. May the good Lord grant them strength that they may go through all these difficulties, strong in hope in His help. In our memento for the faithful departed, we pray for all our loved ones who have gone ahead of us, especially those souls who have long been forgotten and have no one to pray for them. May God in His mercy bring them all to eternal life. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Patrem omnipotentem, autorem Caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedictus fructus ventris in spiritu militatis et in anima contrita suscitiamo a te dones pia sacrificium nostrum. So, Veni sanctificator, et benedictum sacrificium tuo sancto nomen preparatum. Solidura
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Amus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, decum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et te in veneratione Beate Maria Semper Virginis collaudare, benedicere et predicare, quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus ab umbratione concepi, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo epudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, Celi celorumque virtutes ac beata serafim, socia exultatione concelebram, cum quibus et nostras voces ud admite iuveas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Deus, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, veni sunt cieli et terra, gloria Tua.
saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audehemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Propitius pacem Deus nostris, ut ora misericordia Tua, et peccatus semper libera omnia perversa disitur. Dona Domine nostrum, Iudem Christum, Filii Tui, et benedicta et regna Trinitate Spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Pietus nostris. Agnus Dei, qui Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Misereatur vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tibuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine, non sum Deus, ut interessum tectum meum, sed tantum dic verbum sanabitur anima mea. Domine, non sum Deus, ut interessum tectum meum, sed tantum dic verbum sanabitur anima mea.
Domine, non sum dignus ut intrus tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam.
gratiam tuam quesumus Domine magnibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deus erat verbum operat in principio apud Deum, omnia per ipsum facto est. Et sine ipso factum est nicet quod factum, sim ipso vita erat, et vita erat ex hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprendere. Cui tomum visus ad Deo, cui nomen erat Ioannem, et venit in testimonio per bere de lumine, et omnes crederet per illum. Non erat ille lux, et testimonio per bere de lumine, erat lux vera que illuminat omnem hominem venientem in un cantum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit, in propria veni, et sui eum non recepere, quod autor recepere Deum, dubiteis potestate filius Dei fieris, qui credit in nomine eis, qui non est sanguinibus, neque ex voluntate caris, neque ex voluntate Deus et ex Deo noctis. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria passi unigentia Patre plenum gratiae et veritatis. Sancte Michaele Arcangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidies diabolies oppressidium, imperet illi Deus supplices de lecit, Satana maliosque spiritus malignos, Perpetuare malignarum pervagantur in mundo, divina virtute inferiore. Amen. Cor Iesus Sacratissimo, Miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimo, Miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimo, Miserere nobis. in nomine Patris et Filii, Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria Purissima. Sin peccato concebido. One of our brothers